ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯔꯥꯗꯨꯅꯤ नंबर सिस्टम से मतंग नैनसे क्लास 10 की अहम चैप्टर है तारे अखोई नंबर सिस्टम से ब्रीफ ताकसे कन एक्सप्लेन तौरगदी वीडियो होने खुद चाबद लेजद्रे ब्रीफ ताकसे अखोई अहमद लेरीसे अखोई यूक्लिड डिविजन लेमा है यावरी मधु कईनो हाफेत हाँ एक्सप्लेन तौगेबको हजे अखोई अहम लेरीसे कईनेबा यूक्लिड डिविजन लेमा यूक्लिड डिविजन लेमा है कईनो है येंसेब यूक्लिड डिविजन लेमा है अखोना ए है बी है इंटीजर अनीखक लेब इंटीजर से कम मौनो है बी से कनादी चागदबनी 0 दगी चागदबनी सुमायन हेक लेरमगदी मान है देयर एक्जिस्ट आर है क्यू है यूनिकली एक्जिस्ट तौने है यूनिकली है अनी सूना लेते है कम मखन की आर नो क्यू नो है मान है स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर सिद आर है 0 दगी चाव याय मानरसु याय अदुगा बी दगी पिकदबनी है ए गा बी गा इंटीजर है बी से 0 दगी चावगदबनी क्यू है आर है यूनिकली थोलकने है कमाय तब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है सी कंडीशन से कंडीशन से हजे अखोना डिफिनेशन से अखोना सुमायन इबददी अनौब मानबगी वानी अनौब नते अखोना नहावाई अंगांग ओइरिङाइदा तमगिबा सुमाय तौबनी हजिक ए गा बी गा से हाना लेरम मसिंगनी माना हजिक लौरिसे बी से 0 दगी चावरे हाइबनी माना हाइनिंगिसे बी सिना कना ए से डिवाइड तौरसे सिने माना हाइनिंगिसे हजिक मतंगसिदा मतमसिदा अखोना मसिंग डिवाइड तौबा हाइबसी सम क्वेश्चन अमदि अथुंग अमदि सोइ लेरमगनी मदुगी अथुंगबदुनी अखोना करी क्यू हाइना हाइदोइसे अदुगा सम मागिसु कई लेरमगनी अरोइबदा रिमाइंडर अमसु लेरमगनी मदुनी अखोना आर हाइरिसे मसिदा लेरिबा क्यू मसिदा लेरिबा आर से अनी सुना लेतेबा लेते हाबे खुदम दी येंगनी अखोना 2 ना 3 दा डिवाइड तौरेबा क्या थुंगे 1 थुंगे क्या लेमे 1 लेमे मसिदा लेमिबा थुंगिबा थुंबा अदगी लेमिबा सिदा लेमिबा अरेमसे 1 थुंगे ngaktang lerega 2 amuk thungakani haiba leiteba 1 hadi athungbase 1 oigradi 1 masigi oina aduga remainder so 1 oiradi kedoba 1 oina adunani ani suna leite haibane ba uniquely masida ko han loina khangabani masi sina kamai la ino hai matamda ekoi gi angang oingai da divide toba chumber lanber check tobagi dividend equal to divisor into quotient plus remainder haina makak ekoi na tamni madu mangne tawrisi aini irisi gi matungi nadi masi kai tare dividend तारे मसीना कई तारे डिवाइजर तारे मसीना क्वेश्चन मसीना कई तारे रिमाइंडर अदोरगदी मान हाइसियों डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस करी रिमाइंडर हाइब फॉर्मूला दुनेबा अनौब नतेबा हाना कोइना तमब सिंग दुनेबा मसीदा माना हाइनिंग से नकंद मला इसे कइनो हाइ तारगदी रिमाइंडर से 0 ओइबा याय करी मरमगी रिमाइंडर 0 ओइबा कांदनेबा खोइना मसिंग से एक्जेक्टली डिवाइड तौबा यारे काइना खोइना तमग्रेसे रिमाइंडर 0 ओइबा कांदा अदो रिमाइंडर नेगेटिव ओइबदे खोइ तमते नेगेटिव ओइबा सुयादे अदुगा रिमाइंडर से केदोबा 0 ओइबा याय हाइबगी ने खोइना इक्वल टू गी सिंबल अमा यावरिसे अदुगा 0 दगी चावगदबनी नेगेटिव ओइबा यादे चावेना चावरबदा कना बु चावे हाइ मतंदा डिवाइजर दगी हेना चावखटपा यादे हाइ अखोना तमबदा सब मनी मदुगी कांसेप्ट तुमंगनी डिवाइजर दगी केदोबा पिक्थगदबनी हाइबने मा लाइब कंडीशन से अदुना मसे अखोना मैथमेटिकली हुजु उथोकपसिदा अनौबु मानबगी वाने तसेंबदि मसे अंगांग ओंगदा तमगिबदुनेबा फरेको सिमा यारेको नेक्स्ट मथंगी टॉपिक हाइ तारगदी डेफिनेशन अनी खक यावरी कइनो तारगदी लेमा हाइबा लेमा से कइनो तारगदी मासे प्रोबेबल स्टेटमेंट हाइदी प्रूफ तौबा याबा स्टेटमेंट अद मासे केदोबा अनदर स्टेटमेंट नम्मा नत्रगा अनदर प्रॉब्लम अमा सॉल्व तौबदा केदोबा मासे यूज तौबा हाइबा यागोसे हाइदी मसामक्से स्टेटमेंट मसामक्से स्टेटमेंट हम खलेबा सिगी स्टेटमेंट मसामक्से केदोबा प्रूफ तौबा यानेबा मसामक प्रूफ तौबा यानी अदुगा मासे मु केदोबा अनदर केदोबा स्टेटमेंट अमा नत्रगा प्रॉब्लम अमा केदोबा सॉल्व तौबदा मासे सिनायबा यागोसे मदुगुमा मखंगी स्टेटमेंट दो खोइना लेमा हाइबनी नेक्स्ट मथंगदा लाक्तुइसे algorithm hai
algorithm si kaino hairagadi akhoi fazana well defined tauba step sing ne hai step si kaino well defined tauba step ai si kaino haibidu sum lakani ko well defined tauba step ni ma si karamba makhal gi step no hai matamda kaigumba given problem ama kaidoba solve tauba matamda haiba step sing se fazana define tauba step sing se masi sinaba haibane ba haibadi khoina class mamai da tamgre akhoi ai step puthokpa ga haire khalaseba masing ani ge ai step 4 ga kanaga 5 ga ai step puthok hairase khodi masige ai step puthokpa si problem amane ba khoida yai ko se masige problem se solve to du ne ba masi problem se solve to ba haibadi ai step puthokpa du ne ba masige ai step to puthoke hairaga di kedoba sam akhoi angang wan ngai dum tawsi ko 4 na mu kanada 5 ta mu divide to ba arem ba do mu mathang divide to na ba step khar layeba masigi step se fazana well defined to bhaibidi step 9 na masi step si yadraga di mathang asi mu tawgadabni masi yadraga de sum damu lakadabni ka haina some step khara layeba masi step sing si jo khoi gi masing any two number piram badam adu step to pam dum yadroi ne ba yai ko se madu gumba makhal gi step khara hai tare masi ne ko na kai doba algorithm kaina harise well defined to raba step sing ni masi kai doba da sinaba some given problem ama kai doba solve to da sinaba do ne ba yare ko sima next yang se hawjiki akhoi algorithm haibaduga euclid siga combine tawseba akhoi na euclid ta hari si kedoba sumang haigre number ni leire integer ni leire unique way ba ni tholakani some condition a equal to bq plus r na thokre hawji algorithm na kari hare well defined to by step defined to be step habani adi euclid's algorithm haib kan kai la kan ta algorithm hai wa hem palam ne kedoba well defined to mani euclid's pan manena hawji euclid's ki concept ama hawji euclid's division lemma concept ama hai sinara neba lakado yu point na euclid's algorithm sinaraga icf kamai puthokadagi haba musida koina icf puthokpa haina yam di masi exam gi damukta di yam important di natte tawbatabu icf puthokpa gi step khara leiri step mari khak leiri ba ko masi gi step si yam khangba masange yare ko sa adu khoi english da by hat tawba adagwa tawba haidu na koi lek tagi dum yeng biro ai gi just explain khara tawrok ba ko yengse ko ahanba step ta hairi mana kai hai matamda number ani khak piramani sam aina a haina lawrage adu kana b haina lawrage number ani khak pire ani sigi manungda either a na natraga bin amadi sawbom di yarangane amana pigam ngane ba adu mana ahan step ta harise question ga remainder ga puthu o hai karama makhan gi question remainder no hai matamda apikpa masingduna asoba masingduna divide tawbagi haiba haidi sam sam na khoi hijik se smile lower se khoi gi b sina handare lower se ba mal hari se apikpa masing china asobu masing chita divide tawraga kai putho ba question ga kanaga remainder ga putho sine mana first step ta haris yare go se ani so step ta man hai if remainder is kedoba 0 raba then howju jile riba kedoba divisor se is the require icf haibane man haris ani so step ta next ahum so step ta man hai remainder 0 oini haiba leti man hai if remainder is 0 oiram drena lower se else otherwise hai ta 0 oiram dragadi man hari se kedo ta ragadi akhoi hanik angang oi ngai rule myam duni ko tawdu se akhoi angang no mai kamain tawi se remainder is 0 ta dragadi sumaina mu tawraga sigi b su mu sida la ani aduga mu kedo ba question remainder mu puthu e ba masi makni akhoi statement da hai du si if remainder sin 0 oiram dragadi hauji laiba remainder se hauji kai la e new divisor la khrane ba au ta ga taking the remainder as new divisor hanagi divisor sina kai dopa new dividend and again find quotient and kari remainder putho hai bane sida su 0 ta bar yeng duine khoi dum taram maga di masida laiba divisor se ai shape ta duine man haire masigi process se 0 tarak pi tarak to bi khoi khangde masigi process se mari su be step to man hari continue the process till the remainder is kedoba 0 remainder is 0 hek lak tri phaw sum continue to ro satlo haya mana adu remainder the last some stage amada either the swide some stage amada remainder kya oi yaw kani soidana 0 taba amadi soidana yaw kani ba madugi stage to the laiba some divisor am dilera moidra madugi divisor duna require a step oini haina step mari khak lairi ba masigi step se aina maite lon do loina ngang bugi wani director de loina yaw rabani madu by hat tawgera natraga just akoina
understanding tawraga kedoba isagi aund ijagira kesu kaiba leite yare ko simile re ko hauji example masa ma khang yengamse kamain tawraga masigi process sida kamain ai se puthok tuino haibu yengse ko masing se khara pitakna dum lauge yengse takpadu nungai na bagi damukta da sumain tawrase khoina 12 haiba maga 20 haiba masing ani kak pire bako masigi masing se sigi aise putu u kana sinaraga Euclid's algorithm sinaraga haireba yare ko se sida ta singna tawdu si yengsi ko mana hiring asai Euclid's division kedoba lemma na haigibado Euclid's division lemma na kai haiba khoi masing ani khak leire manik ani duda sina sida a ni sina kana b ni some question remainder la kani haibani a equal to bq plus r madu concept to sina doini madu head hop do ngai na ko smai do ai se putu puse 20 da kana divide to se ba 12 ai 12 1 kya dare se 12 kya leme leme masigi pose ithok se haibani smaina 20 dividend equal to divisor into quotient plus kari remainder yare ko se next the mo khoina si remainder se 0 oidrable na kedoba mana mu new divisor lore simo kedoba smaina mula khale add 1 kya mula e add amu sale kya mule me 4 mule me yare ko se madu di anuba divide ki amasula e ba swaida machine matam sin na dividend kana ore 12 ore ba di dividend equal to divisor into quotient plus combine thame remainder thame yare ko se masi process loi ba yadri 4 ji leibena kana namu divide torani 8 tamuk adu di swaidi irage ko 4 namu kana da 8 ta adu 4 2 kalani 8 kaleme 0 masi mate sida koi hanjin anga ngai tawla khaba process ne ba somji di yare ko se last time su yauri kamai leiba si so dividend equal to divisor into quotient plus kana remainder hauji aina hai si remainder hauji kya ore 0 ore do raga di aina hai give to divisor into quotient hai matum si the 4 si kai ne hai ba divisor ne ba adu ta ga di divisor man hai di sai step ta kai hai ba 0 ta ba matam da lai ba divisor du ai step oini hai bele na kana 12 ka 20 ga gi kari ai step si kya ta re ba 4 ta re hai du ne ba ta seng bodi sumaina hoto ga mathang ige su kai su kai de das si di na te ba ko na tawdu ba process si ne ba sida khoina han badi ibam thokpa irani matang da lai sine ba si porokpa si sumo sida porokpa si mo sida porokpa si mo sida porokpa yengi ne ba kai ko se ado sumaina yeng bagi mo ta just matai da sumaina pencil na kai no hoto ga madu dagi do ba sumaina tham do ga masigi i bagi mong sida sumaina ibadi ya roi ba kai ko se sumaina tause masi exam da di amuk ta hangri hai ba ngam de hang ko si ai yeng si hajin se koi se direct point da lakse kamai to ha matam da koi na integer singi form gi palenga matam ani kamai to man hai ba ko koi gi exercise example da su yaw bane ba kamai to ha matam da man ahan da koi gi example number 3 hai tare example number 3 da yawri kari hani yawri ha matam da every integer se either of the form kamaina twice q or twice q plus 1 gi form da lai hai mana si khakta na te ko lai rise 3 gi series su lai 4 gi su lai 5 gi su loin lai ahan matam ni jira ne ba twice q or twice q plus 1 3 gi series da hai ga na 3q or 3q kama 3q plus 1 comma 3q minus 1 4 da hai ga na 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3 4q minus 1 sumai le ye ko se ado si koi gi sure ma le si aroi ba gi si ke do ba minus 1 ge do ne sumai mari 2 na hobu da ni le ge 3 na hobu da kya lai ahom lai 4 na hobu da kya lai mari ado last ki se koi na minus ko on ge si gi su la ki ne noi na hauzik masigi proof adum hangi masigi proof se ado aina khanbada si ani si di lelek ta yawra male khogi example number 3 ga example number 4 ga ta yawre aduga masigi mari subasina khogi exercise ta hangbani yai ko se ado exercise to su yaw bane na ko si da lak se ba yai ko se ado samane ma proof to boga si proof to boga process samane kadai da khena doino hai batam da b hai na ma kadang low ba step da khena ra kane ba yeng si ko kamai to gi hai ba yeng si ko ko 4 gi series to ha na proof to se ba
mana sumai hai akoina every integer se 4q plus 1 adu utoi ni akoi utoi si kai na ba any integer ne ba ata any integer ma lau se ba akoi a se kai lau le ba any kai dau ba integer ma lau le ba mathang da akoi ne Euclid division lemma akoi Euclid division lemma se Euclid division lemma sin na ba hona matam da a ha ba ma kana ga sangi b ha ba ma sangi ya ko se adu de akoi na b si kana oi do masi da ne ba akoi na khetna do si akoi na b se kana lau re ha matam da aina 4 gi series proof tawge ha ba 3 gi series proof tawge ha ba 2 gi series proof tawge ha ba masi da ne ba loina b lak to is aina 2 series proof tawge tar di b si kana lau ni 2 duga 3 ut ka na b si 3 lau ni 4 gi ut ka na b si kana lau ni 4 akoi utu si 4 gi ni duna b si kana lau ni b si 4 lau re ba yare ko se adu dai di akoi Euclid division lemma na hari se kai ha ba nga hai do a equal to kai ha ba bq plus r hai bane ba yare ko se where si da ka do ba 0 smile to ga smile Euclid division lemma na hari do matam si da koi b si kana lau re ha ba 4 lau gra mena b jaga si da kai tham je ba si da 4 tham se si kai tham se sorry si kai tham se 4 times 0 muni yang si ko adu di man haning si yong q ga r ga si integer ngakta ni makoi si kai do ba integer mana so statement da yaw ram ne ani idram ne ko sai Euclid division lemma gi statement da lo yaw ram ne ba si myam si adu ra ga di q ga r ga si integer ni hai si da haning si r hai si integer amani 0 ga bana ba yai 0 da gi di chaw ga da bani adu ga kana 4 da gi na pick ga da bani haina some condition khar lai re masina tak pase r 0 ga mana ba yare 0 da gi chaw badi kana 1 or su yare 2 or su yare 3 or su yare but 4 di ya de ba kai maram gi 4 da gi di pick ga da ne hai aduna case kya la ya ba r 0 oi ba case 1 oi ba case 2 oi ba case kya 3 case mari thola ne ba yare ko sa sida when r sina 0 oi ba kanda si r si mangra ne ba a si kya le ro ni 4q yare ko han ba man tu si kai na ba 4q hai ba maga 4q plus 1 hai ba maga 4q plus 2 hai ba maga 4q minus 3 hai ba minus 1 hai ba ma si utoi ne ba hauji r na 0 oi kan da a si kana form le r yaw ro oi kana khang hai le 4q okay si me yare r na muk 1 oi matam da asi 4q plus kaya on gani 1 on gani okay si su yare r na muk 2 oi ba kan da si kai on gani 2 on gani si su mu yare masi tha ba khot pa gi niyom di example number 3 example number 4 lo yaw sa ma ne tha ba gi niyom di sa ma ne ko next 3 gi case to mu yeng che ba r si kya wa ni 3 oi ga da ni to ma na kai lo haram ni 4q minus 1 haram ba kai su kai de ai hojik si da yeng che aina tariba result se r sina 3 oi ba matam da r sina 3 oi matam se a gi value si sumaina phange ba yare ko se masi si kamain on thok khidagi hai matam da aina 4q hairaga si se koina 4 minus 1 an thamba kai su kai de 3 have is 4 minus 1 hai bani masi da koina ahan ba gi ani si da 4 ama kamal laure adu da q plus kya le se 1 minus 1 sumaila hoya sida aina si se aina sum 4k minus 1 an thamya ba where k si kana ga manari ba q plus 1 yeng se ba sida mana hiding is ekoina hojik 4 gi series up matam da q haina yawri se q se magi value se fix lai bana te ba ekoi gi q si di kana wera ga loire ba some integer ama wera ga loire ba q gi value si 1 q gi value si 2 ge da ni haiba fix lai te ba ekoi gi just ke do ba form du gi 1 ba sigi form da lai haiba gi 1 ba q gi value fix lai bana te ba adu di yengoina sigi q gi jaga sida k iro su kai de ba k du kari wera loire ba integer ama wera ga loire ba yare ko sa adu ra ga di hausi man hai sa aina se q plus 1 q si integer ne hai integer da plus 1 to sin ba se still kari adum oiri integer ama adum oiri ba machine hani ne se k si su kari oiri ha ba integer ama ne ba one of the integer like q si integer ni q the plus 1 to sin la su kai tare adum integer de adum oiri ba aduna 4
sigi k minus 1 hai lak pa se ekoi na haining isi ke asi kai degi lak puno 4q kana plus 3 degi direct kana da lak puno 4k minus 1 sida q oire sida k oire hai bagi ekoi kemta leiti edi khena ba adugi wanati q hai gera k hai gera agoi di kai ne ba some integer ne form gi wane yare ko se aidi lei bagi mong du gi wane ba adoi tai ma hai se 4q plus 3 hai ba se can be put kana gi mong da 4q minus 1 ai jo ai na k iraga sum kai ira q mu ire ba kari gi no k mu i q mu i ke su kai di representation gi wane agoi na q du pa pam bagi ke do ba q tham bagi wane mala direct si q si karam ba q no hai di wala 2 ra 3 ra hai di agoi di ke do ba mala q si kai ha mi some integer ne ha me ba adu di still k si ju kai ori ha ba integer ma dum ori ba mas yare ko se adu na q hai gera k hai gera khoi di kari ne ha ba integer ne hai ba si ne ba yare ko se phong gi wani asi ge manai hai ba nati 4q plus 3 ga 4q minus 1 ga manare hai ba nati 4q plus 3 se 4q minus 1 gi form da thamba yai form du gi wani yare ko se smai thamba yai yare ko sima hai di ani si manau hai di kai dong do yaroi ba q no 1 oi kan da ni si manau ga hai di yaroi ba kai dong do manai hai ba nati ko si je si gi form da thamba yai hai na kuin yare ko se smai to ra ga exercise da yaw bane ma si se adu ba si da kamai tha ga ni let a b integer kain to bu de ju ja sin hai gre khoi gi page number 4 da example number 3 example number 4 da loi ni yaw ra yare ko se si ma le housing mathang da lak ka da si kai noi ta ra ga de khoi gi even ot ki matang da kai no makang nei hanai na use smai to ba khoi ji mang tam gi bu do every integer se twice q or twice q plus 1 ki form da lai hai misi da mana lawi twice q hai bisina kana even ne hai aduga twice q plus 1 sina kari what ne hai kaw loi se si ba dum si da se hore even bu hai di kana ne ba twice q what bu hai di kana ne ba twice q plus 1 q gi wari dai ti go twice m hai ge si ai twice m plus 1 hai ge si ai m hai ga na m du kai ode ba integer q hai ga na q du kai ode ba integer loi re si khata ni yare ko se ai khoi du di horen ai khoi na dakar obi ma tungina hoji series myam lai 2 na hoba 3 na hoba 4 na hoba series myam lai madu series myam ni mungda ai na dakar oi bu ki matungina sina doine 2 sina dura 4 sina dura 3 sina dura kana horen question ji da even ot ki wari pala ba even ot ki wari pala ga de ai na karam ba series lo ga da gi habsi yam mun nei na se ba hala even ot ki wari taw ga di ai koi 3 gi series lo ba yaroi 5 gi series lo ba yaroi 7 gi series lo ba yaroi kadi maram gi no 3 की series लो रदी सम 3q है बमगा 3q plus 1 3q के दोबा minus 1 है ना सम कर लानी 3q है बसे 3 into some integer है बनी है 3 की multiple सिबु नो सी यंगोने 3 1 3 3 2 6 3 3 9 अमुन odd ताई अमुन even ताई अदुदी odd सु मुक ताई even सु मुक ताई अदुगा अदगी 3q सिना even ने हारे खलो होरेन 3q सी के दोबा q सी मोता 3 सिन मतम नो मुकै तारे odd अमुक ताई हाइबदी मसी की 3 की मल्टीपल सिंगदा even odd mix तौरगा यावेबा मरमदुना 3 की series के दोबा even odd की मतंग दा लौबा यादेबा यारे को से दु मंगाई 5 की दसु मंगाई 7 दसु मंगाई even odd की वरी लागा दि कना कना लौनी 2 की series लौनी 4 की series लौनी 6 की series लौनी यारे को से सीमा कोई नोट तौसिन से यारे को से अदुगा होरेन अखोई की हजिक एक्सरसाइज की क्वेश्चन मसा खो यावरी मसी की क्वेश्चन मसा से मसी दी के मुके दोबा अखोई की लोइना सिन दुने मसी से करम क्वेश्चन याम सम दो क्वेश्चन ने को क्वेश्चन पर क्या न दी यंगसे क्वेश्चन नंबर 2 द माना यावरी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive integers here is a multiple is divisible by 2 thangna integer ani ki product se 2 na divide to bi hai atopa wahai da hai bi hai thangna integer ani ki product se 2 na divide to bi hai hairasu thangna integer ani ki product se even number oi hairasu chama ne ba even number hai gera 2 na divide to bi hai gera khena ba kem laiti yare ko se man hai chi ki proof masam dang hai pet ai thara khol di da to roi ki ko a hai ba maga a plus 1 hai ba maga thangna bani integer thangna ba is da bu plus 1 to rani minus 1 lo ke si ai hauji akhoi na hai gi da ngai di a any integer se kana kana form da ya ba twice q hai ba maga twice q plus 1 where
q is an integer tai tha loi thabiram gadam ne sisu yare ko se adu a gi form se ani la e either twice q natraga twice q plus 1 adu ta ga di when ko jina a sina kya oi matam da twice q oi matam da case ani ne na se ba ko akoina pami di thangna ba ni si gi product hai ba ne ba yeng si ko product se a hai bam le re a plus 1 ma ko ni gi product sinjin ji ko twice q se le twice q plus kya le re se 1 yongoni twice q hai ba si ju integer ni 1 su integer ni q su integer ni adu si pulap si kai ta re integer 2 amaga some integer amaga into tawraga phange ba masigi product se adu already 2 na divide to ba yai hai natra yare ko sima next when a equal to twice q plus 1 oi matam da sinjin se samane akoida putuk ti se makhoi ani gi product sini adu di twice q plus 1 hai ba mala a gi mohta kya thame ba twice q plus 1 masagi plus 1 amag su lei jare mathang step te yengse sidagi kya thola ni 2 thola ni masigi 2 si kam lau thok se ba sidagi 2 ma pan thola e twice q plus 1 hai ba baga sida 2 kam lau gre q le hore 2 kam lau gre plus 1 sida su samane twice q si integer ni 1 si integer ni q si integer ni 1 si integer ni makhoi masen plus to ba integer masen plus to ba into tauna ba loina adum kari adum tai integer adum tari adu di 2 into some integer oire ba masigi product se maram matuna 2 na divide to ba yare ko sima hauji la ka the point sina masigi result se product of a plus 1 hai tare product of any two consecutive integers is divisible by kana 2 hai ba se ati makata ba la ka sina ka ne ba horen sina ba da 2 na divide to ba yai hana sina ge harasu yai even number ni harasu yai adu de koi hai dangari even number si kana form da lai ha ba twice q gi adu di horen thangna ba integer ani bu hack product le ram ba kana gi form da thamba ya gani twice q or twice k or twice m where k ne q ne m ne mo si kai do ba some integer ne ba o ne ko si smine tham gira tham ni mai gai tham ba hai di hoi sina du kai ne ba product of two consecutive integer bu hai ga di hai ba madu gi product to kana gi form da tham ba ya doi ba some 2 into some integer gi mong da tham ba ya ra ne ba masi gi point si mo hore makata ba question hot da sina ra ka ne ba sima yare ko sima da gi smine to se ko gi se question ji yam exercise ki se question number 2 hojik aina tawre question number 4 ga sai mang da tawre adagi question number 3 no like dum yeng se ko yeng ba kangbu so ko ile question number 3 adagi question number 11 adagi question number makoi 3 ga 11 ga se masi madum connection mari khai le nei adagi question number 6 ki hot pagi mong adai hot pagi kana form do kana loga dagi khatang khairam ge sum pulap hot laga leira ga de koi matam mai wai da na koi guide mong su loina leina ba to rang mani maina ta ICT theory ki part khara sum sam sabari oina tak pagi wani khoi ge exam khoi gi exercise ki part la ku matam da gyan ta na ba gi da matam da theory ki part khara khak tak pani adu exercise su khara ba ta am ge full tak padi ngamroi waro bi no yenge ba kangbu su koi da thola ning ba question leira ga de sum comment da sum pibi ro koi soi da na koi comment bu pira ga di pira iba question do amuk ka do ba hot pagi tanja ma koi tungan mo lojage aduga hauji ke dumana question number 2 da leiba dumana question number 5 to su result ma kha yauri masi su dum sina duini hauji ke koina question number 2 da to boduna ke do ba thangnaba ani gi product to 2 divide to ba ya heba aduga question number 5 ta na thangnaba ahum gi product se 6 na divide to ba ya heba adu da ga di hore na khanga da se thangnaba ani bu hack product to romadi twice sum k wagera thamba yarani thangnaba ahum oiragana sum 6 na divide to ba ya hebna sum 6 kana rani sum 6k la le ba 6 is question number 5 sina haibani ko adugi masigi question number 5 si prove to ba matam da nang ahum loksil lani kana a si kana gi 3q haiba maga 3q plus 1 haiba maga 3q kana minus 1 sigi form ji lawro holo ba hojiki question number 2 da do ba damaina adi a mo si o hello si mo hello sum 6 se dum thola kane ba zum try to se ko try to ga yeng si adum mana ba pone adu da ga di aina hoji question number 2 da lai gi buduga dagi question number 5 ta lak pasiga question number 2 gi result do question number 3 da sin aduini
ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒ 5ꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 11ꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤ 11ꯗ Question number 11 da harise product of 3 consecutive even integers se 40 aina divide tawba yai man harise ke doba thangnaba masing even number oiba ahum khak lei lawro sine man harise lawro se khoi thangnaba even number ta even a si ba lawradi ma ga thangnaba di a plus 2 tare ma ga muk thangnaba di 2 amaga plus oxilaga a plus kya tare 4 moina harise ke doba makhoi ahum sigi product se 40 aina divide tawba yai ulo sine ba ado itaraga di kamaila ani a ne a plus 2 ne a plus kya 4 ne masigi product se kedoba 40 aina divide to bai hai se khoi utoi ne ba adu di hauji akoina asigi series kana ne higher even higher ba adu taraga di akoina every even number se twice q gi form da lai higher ba adu di a si kana gi form khaktang orani twice q gi khaktang hotla le ba adu taraga sinjin se sida twice q sile twice q plus 2 la a twice q plus kya 4 la adu di yengse sidagi 2 ama kama lause sidagi su 2 ama kama lause 2 ani la ani sigi 2 siga kya la ani 8 la ani q kama logre q plus 1 le hore sidagi 2 kama logre q plus kya la ase 2 adu di yengse akoina q si integer ne hai adu di q haiba ma q plus 1 haiba ma ga q plus 2 thangna ba integer ahum ama mu thole ba akoina tam gi bu ke do ba thangnaba integer ahum gi product se kana divide to bi ya ba 6 na divide to bi ya question number 5 to yaw gram ne ba ya go se 6 na divide to bi ya ba masing am oibne na 8 into sum 6 kana haina k wa k si hairam da ya de k is n ke do ba integer de hairam da ya de ba integer ne ba ma se kari bram gi 6 k gi mong tham bi ya no ha ta ga di masigi product se kana divide to bi ya ba 6 na divide to bi ya ba ya go se adu taraga di kana reason kana a 48 kana k adu k su integer ne hare 48 ka sum integer amaga into toroga masigi whole product se taba ngambo oile ameba adu di masina ta ise masigi product se kana divide to ya ba 48 na divide to ya ise ta ya ba ya ni ko sima dagi question number 10 du taga hape haram ge 10 se question number 10 man hare se thangnaba odd number ahum khak lei ba ko thangnaba odd number ne ko thangnaba odd number ahum sigi manungda one of them amadi adum kanana 3 na divide to ba yani sine man harisi adu thangnaba odd number ahum lause ba a haiba maga a plus 2 haiba maga a plus kana kya 4 smai lawar se thangnaba ne asi odd ne koi lause kana ba sa wa 3 na divide to ba yai utlo hai na koina 3q plus 1 3q minus 1 lawru raga di yaroi ba kari maramgi kari wahi yaroke odd number haiba se 3 na khaidok pangam deba 3 haiba 3 gi series na khaidok pangam deba kana kana khaidok kani haiba 2 4 6 some smile le even number gi series sing se masina kana khaidok to neba even odd khaidok to neba adu daraga di 2 gi series lawru raga di akoi 3 na utoi ni akoi ta pangam moi 4 gi series lawru so 3 gi divide to by utoi ni akoi ta ba kara wani kana lairi 6 gi series lairi 6 ki series to mu yeng cheba 6q haiba ma 6q plus 1 haiba ma 6q minus 1 haiba ma 6q plus 2 haiba ma 6q minus 2 haiba ma aduga 6q kana plus 3 swai ya masigi taruk bakchi pulau hola dara yeng che ko kai wa he harami odd number harami odd number haibane na 6q 6 ki multiple loine even oi dai na 6 1 6 6 2 12 60 18 even number ngak ne baduna masi ma fail ore ba even number da 1 plus to sile kai ore odd even number da 1 minus to ore kai ore odd even number da 2 plus to sile adu ani si kai ore even ore lo ba yadre aduga even number da kana 3 plus to sile adu di even ga odd ka plus to di kai tare ba se odd adu di sigi myam ji manung da odd lo ba yar si kana kana tare 6q plus 1 ama 6q minus 1 ama 6q plus kya 3 adu raga di akoi case ahum la ne ba a na si matam da si matam da adu da ga di no so tawra yeng se ko a sina kya oi matam da 6q plus 1 oi matam da yeng se ko plus 1 adu di akoi a plus 2 yeng se a plus 2 si
A 6 cube plus 1 ni plus kya la sa 2 adudi 6 cube plus kya la sa 3 yo si 3 ma kam lo ya bra 3 ma kam lo ya la pa si kana divide လုပ်ရတယ် hai no 3 na adudi A ရှင်းနဲ့ C ဟက်ဝေးမတမ်ဒါ C ရှိကနာ divide လုပ်ရတယ် 3 divide လုပ်ရတယ် one of them အမဒီရတယ် next A နမကနာ 6q minus 1 ဝေးမတမ်ဒါ A plus 4 စီရင်ရှိ A plus 4 A 6q minus 1 နီ plus က 4 6q plus ကတာ 3 adudi 3 အမကမလုပ်ရပါနဲ့နာ 6 ကနာ divide လုပ်ရတယ်ပါ 3 နဲ့ divide လုပ်ရတယ်ပါ adudi C က case ရှိတဲ့ C က case ရှိတဲ့ C ကနာ divide လုပ်ရတယ်ပါ 3 နာ case animak se asigi case lo bodo one of them yare si case lo bodo one of them yare hoji case am hotang are ba a na si wai kan ta masa ma ya dai ne 3 ma kam lo bi ai ko sida du da ga di si ki case dana si ki a si kana na 3 ne divide to bi yare ba odu da ga di ina case ahum mak si tongan hot matam da one of them de dum kana na 3 ne divide to bi yare me yare ko se adu minus so to ba adu na si ki exercise ki khara rap point khara hot posi yaure adu yengse koi na comment adum ngai jari koi koi khol ning ba question adum haibira o adu si go na di koi exercise 1.1 gi hai ta le ko theory plus koi example gi type exercise ki khara hot pa siga masi gi di part 1 hai ta le koi gi number system gi exercise 1.1 si lo sin jaga ge mathang part 2 gi damak mayam koi sa to sing sem sa ga le biro koi su thagat na ba ya matu matam thagat na ba sum hona jara ge thank you